Raja Twine Cheto Festival Mombasa Edition zareza kathithika mweri jwa 5 tariki 2 kienine kia Mombasa Showground zaimbiritwe ni Wero TV na Wero FM 96.4 ibange na wigurire tigiti ya kunarua na nande kiri mantu jaraza katukinya kiri rware rwetu rwantuko ya narua rwangirwa ukaria ne rwithirite rugitumiria ombani kiri kurwa na wamba bwandithia bakiuga ati ni bachoketie imwe chagombe ira chiithiritwo ikiwa kuringana na kurubanjuri ncheke ne atiri ni tagaria ri nene kiri kurwa na maitha na kinya wamba bwandithia amona bo twenda kuigwa kuma kirigwe kwethirwa ni ukugwatanira na maoni janjuri ncheke ati Borisi ni ombanite kiri kurwa na wagagia bo Borisi ni ombite kiri kurwa na wamba bwandithia ndwandene chia Meru araniria na botu kukurukira namba ya SMS 23578 na kinya kiri mitandao yetu yo kinyaniria na nkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya mwanya amona ntatwira nkureterete ni Yara tu kudhurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Njuri ncheke gukatha matagari za thirikari kurwa na maitha bakiendekithia ntukuchi operation kuongerwa. Postmortem ya baire baria bakwire kiri maandamano ishiara kurikithia bakwire kumania na banja chia Mburuburu. Why did William Ruto go against the advice of Raila's doctor and take him with a private jet to India? Gachagua gwikira nkanza gikuo kia Raila Odinga. Atongetia ba ODM gochetia gukaria kiama giki bakiuga bakarungika aroiri gitekere beyond the 2027. Mona nirioto mathithio ni Maureen Kiremi na ningetwa Maureen Kinyana nteto chieto chikambiria thaiji kanjo ya Njuri ncheke itongeretwe ni Adriano Aroyaro ne kathite thirikari ni operation yokaria iria itite na mbere bakiuga tayari matunda ni jambiritie gukujirwa ni boritie thirikari kuongera ntuko cha operation izikenda gutigira ng'ombe inge nkurukini guchokerwa rithi ni barombete asiasa kumenyera migambo yao kurigiria mpatho na kinyarume na John Thega gatwambirie na riboti iji. Kurwa babanjuri ncheke batongoreretwe imukariri gitewono Adriano Aroyaro ibebumirite guchokera thirikari nkatho nontu bamantu mege no operation ira yithiritwe kiro na mbere nontu bawamba bwandithia ndara bakuwa mwankera uba kona ni chiera matunda nontu ng'ombe jithiete na mbere no choka indi bakiura thirikari wenu tigira ni kuongera ntuira yeye ne chi operation kenda ng'ombe nkuruki gachoka kamba njirira na kwera thirikari ibwega nontu bwa operation ira kuthithika county neira Inevas Bamero nontu ng'ombe chetu ira ii nontu ng'ombe mwankana endre ni gochoka na ito kuwe ibwega na ito bera bendele mbere ntuko 30 ira bayana cia operation ithira ng'ombe chetu chithire ochoka kanchokeria thirikari nkatho nontu bwa operation ira bombete kubwithia bakomba kutulisa iriro bira byarerwa ni aciari nontu bwandithia cietu cia Meru na cia aciari betu mbere buruka mbwe ng'ombe nio tukameria ng'ombe ni tuma Meru amba kuthomethiana na ng'ombe no turo bwetu no mona murayo meyo Meru. Hiyo ndio naunga mkono aengeze siku zingine na ng'ombe ziruda ikagitani wakarabarombete chiaca wabu tigira iba kuringa chiaca thiri tare na irumi nontu chiaca imwe iri kuoneka ikithi na mbere na kuringwa na chiaca bamwe chomba kwikireta mpatho aganthiguruni koito kuromba Kinyaka Chagua former deputy president atumire miambo mega akathurana Kenya akathurana Mount Kenya na area inge chionde Mount Kenya i part of Kenya na ito bureta kuria twinda twendene na twege ndo kimwe nondo andu ba Mount Kenya utekona ya Kenya batire
na kutuke ya kwathona twatweka katukuitenga tribes ile inge around 46 ikanjiria vitina na batwe tutethia twitete bwega iri mantu megene na mwito agamiru kuigoya kwa state ronji na kinya mantu megene na ngovu akorwa baugite bubu. Kuna mambo niliongea ya msitu, nikasema kabla ya jambo lolote kutengeneza kwa hiyo msitu, lazima sisi tuulizwe tukiwa wakaaji wa Meru, tukiwa wazee wa Njuri Ncheke, lazima tuulizwe, tuseme ni hii na sio hii. Na itawezekana watu wawili wakae tu kwa hoteli alafu anza kusema ati hao ndio wamesema msitu itumiwe. Hapana. Na sekretari utonto ure boboe sekretari arige manto muidho na muidho yukara kuana Njuri Ncheke. Kiripotera ndo cha Weru kumagaru nene ya kuruba Njuri Ncheke ntere cia Nchiru mbeta wa John Thiga. Ni kumania na riboti eje ni ongo kuririkania rwarereto rwa ntukuya rwa turi kuria Borisi ni umbanite kirikurwa na wamba bwandethia ndwandene cha Meru. Borisi ni umbite kirikurwa na wamba bwandethia ndwandene cha Meru etana mbere na kwaraniria na bautwi gukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinyakiri mitandao yetu yokinyaniria. Onde rutere ruregani rumakitie thirikari gwitia maandamano kethira maguriza betirori za tenama nande abiashara ntere chia kiguchwa ne bachumiritie kugwata mbaru uge bwa rutere ruregani bakiuga maandamano nijo zonkake njira ya gutumira nikenda thirikari ithikira mateta za mu Kenya. Bariuga ntuku iji thirikari iriukira torone ndire yake akariba kamata mathigi. Brian Kimathi harina riboti iji. Kora thirikari ya William Samoei Ruto au comes maute ya kulukira Kenya yetu Uganda na ya kulukira port yetu ya kethe Uganda ni kwenda maute ya nambesi nini kulukia Kenya na maute ya kulukira port ya Mombasa. Kiuria gikitigi kieru kili sekta ya ukamati gikiurua mono ni atumiri bangari na bikibiki gikiaga masokio magurija maguta jakenderea kuyakirigana rware rute kuthira kinya ntere cha Kigucho ward Tigania East. Ibatu kwethire nchanga is a national disaster nonga kila sector na etumira mauta na intobia tibete bikianja witia igare ndi miuria biatuma bawata gateli mauta ya itiembia ni kateli tiga batu ndere tu mauta igateli yera on pa kwende mauta na mauria raisi. Rutere ruregani na thirikari rukionania ndariri cia maandamano thina eji ya magurija maguta yarega gutegerwa nande kinya kiria karibaba bakionania maandamano ja njira yake iria itumaga thirikari kabathikiria batu bira tukuria batu mantu ya mauta tukabithakia maandamano kenda into bionthe bithira nirio bikoina magana nirio yani tukethira batu twina wananchi orira mantu yonthe yagarikana tugetherio tukubithia maandamano tombera kuinga mukoloni through maandamano ilo tombera kuona multipartyism through maandamano ilo tutumira mbandi na njoo betha BCS nkoria thirikari ni batu kubwitha regulatory nchi ya cha kumeki petroleum ikuinama nende kwenda kwa maandamano iune kawainde mwananchi na thakai kuandamana ite kuandamanira wega para andamana thina nuntu ani bathomi utie ngugi batu agoro tungwane batonyare nkadamiene miraene mayanine nero aria rumbite kwithiro rukiringa mbiche ya gutejanirwa kwa karibaba ni atongeria bao bakibameneria atogwa batu tore ananchi thirikari re gwo 2027 ora kulukana rombe murungoke toka weta barabara cietu ciambokia athiruare thiri enda toka kwa barabara kuma mochomokoro ina malinya kuonde nkoria thirikari na nekwetha eita leve no itita ke leve ke mauta au kamse uiteta tatino totoko na ngoe mashinanine kibone kuririkania thirikari ria mantu jakari na wendi bwao ona rira ithurano bienderete gukwiria kiripotela Weru TV kuma Tigania mbita Brian Kimathi.
Uria wari mubunge wa Igembe North Mauka Maore norotete mubunge wa Kagita Gaka Julius Taitumu akiuga nethiritwe akiremia mirandi ya gitumi ya witi na mbere akiaria alirare na ezenengerekana na murandi jwa OBC nene cha gicigo giki iria kuga igairi milioni 50 na mbecha iri kwendeka ni milioni 15 aki. Edwin Gatobu gatumenyithie nkuruki. Mubunge ucio agatene o giciko kia Igembe North Richard Mauka Maore na ariungite kiri mwaka ujwa kiegitara na jura kujura kwa juju abwiri gutumika jura obichi neche sub county Igembe North akiuga kumore irio jwa akwamere na mubunge weku Julius Taitumu atenda ikumenya bwa juburu kinya nini na jura kwa juri batara milioni 15 ake jure kana jwa mbere gwitura ngugi. Area nyuma yetu ni Igembe North sub county headquarters ira yari na budget ya 50 million na balance ire tigere ni 15 million ya mbere tumirwa antu iba kuona ndene Igembe North yuni yo murandi yuma yo thirikari te yo CDF aturi ni tunene olare headquarters ya Igembe North indi muyumbe atona itumikinya kyo miriungira kana ya kumibata kimirandi ya thirikari ni aria nkurukia gita na mbere Maore agwetete mwe mirandi ingi iria kuga ni akwamire akiuga ikyo gitumi giki nene ari rurono ro gucwa giti kyo bunge kairi kenda no amerikie na areta mawiti na mbere jangi nkurukikire mukari wa Igembe North barabara ila mikuma kaelo kamukunji mwanka mutuate muyumbe wa nika contractor thinire ntamenya thirikari ya banki account ni ciawe but account cia thirikari na ire ni kwenda budget na muyumbe no ringa thimu budget igekirwa. Number 3 kuri na nyumoita wa Mount Kenya Water Project supply yari na 19 billion ira ari pending so le bora muntu na kwenda kura ya kuendelea na nguida ciario nao akaenda kwambiria ciake uteo twacibua kwina barabara ya Kirindara yotura mwanka thiru na ikiwatara mwiriene tukwenda ikirwa lami ina population enough ibwite ikirwa lami muthia arikitie na kuinyiria nteto ege no karia kiugo operation ya kurwa na maithere kwirikana gwitithwa na mbere miankene ya Miru inteto cia bunwasi yake kuma kiri thirikari nene na atongeria bayo. Hakuna mtu mmoja wamezuia ile Samburu yote iko huku chini ya Natho chini ya hapa Ntwamboi na huko Amwathi saa hii in that region yote they are roaming there Murkomen na hii manjambazi yako ya wabunge watueleze ni wapi hiyo Samburu wanapitia wale wanaangaisha watu mpaka jana usiku. President Ruto no bwite kwa yana operation instructions mwangaza hii atare jana hii mnafanyiwa huku ni PR wabunge wakitafuta 200,000 ya kukula weekend hakuna kitu inafanyika huko. Antune ntoto cha Weru TV kuma Igembe North ni Edwin Gatobu. Nyuma ya Antobabe thibaire guta uturo bwao nyuma ya kurathwa kiri maandamano jaraja thithikire ntuku inkai akari bagete tani onto bwa gutezanirwa gwa sibitari ya Ishiara na ndemere ya Bairi Baba nethiritwe ikithithirwo chonkoni riboti ira yumerete ni bonthe bakwire nyuma ya kugwatwa ni mburuburu imwe o mto ithimi nkuruki bigitigwa nikenda gukinyaniria uchonkoni bwandene nkuruki. Rita Mwaniki ari na riboti tariria. Uthuthuria wa miri iri ya anake airi aria maoragirwe ni thigari mwena wa Siara ni wikitwe muthenya wa umuthi mwena wa mochari ya thibitari ya Embu level 5 kuringana na muthuthuria wa miri wa thirikari ni wenda gitari Grace Midigo arauga anake aya mari na ndivangio cia rithathi wa mundu imwe na iria ciarikiriria o kura nthakame muno nginyagia gukua. Airi aya mari thiini wa mururungano mwena wa Siara kiumia kithiru kuria ekaria mwena uyu matetaga ni kuthuka kwa utungata wa thibitari ya Ishiara level 4 na baria borithi maukire kurugamia mururungano uyu maratha anake aya eri na kumauraga. We had 2 cases, 2 young men who had sustained gunshot injuries. One had a gunshot injury, entry was on the anterior neck surface and exit was on the back side back. Then the other one had an entry injury through the mouth, but then there was no exit. So for the one that there was no exit, we managed to retrieve the bullet, which we have given the homicide team, and they are going to do ballistic examination on it. The other one, since there was entry and exit, we managed just to examine the nature of injuries that they had sustained.
wa uguo ndagitari ni urauga ni mosete kiria kionthe kirendekana gia gutetheria uthuthuria uria urathi na mbere. So both of them, the cause of death was massive hemorrhage, of course due to the single gunshot injury that they sustained. So we have taken samples for toxicology, and also we have taken samples for DNA and further analysis. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua norotete bamwe ba atongeria ba kiama kia ODM akiuga ni barikitie kwendia kiama kiu kiri thirikari akioneka kinya gwikira nkanja gikuo kia Raila Odinga. Ni achokete aromba nthuki ya Gen Z gwita na mbere kujukia kura akienda thirikari gutigira ung'anania kiri wejani bwa ibande akinyeria agetia maandamano kethira magurija maguta za tenama. Denji na ripoti eji. ODM Ruto alinunua kwa Oburu, Junet na Wanga akalipa deposit. Ni miario ya ware munini wa Rais Rigathi Gachagua ntuko ya Narua Kirimambura ja gutumiria Murweri gite kia gavana kaunti ya Kiambu na tigiti ya DCP. Sasa wanasikia Junet na Wanga wanalia. Hawali kwa sababu ODM imekwisha. Kasongo amekataa kutoa balance. Ni arengete anto badhato bakiama kia ODM Jabo, Junet Mohamed, Gladys Wanga na Oburu Odinga akiuga ni bobenderia kiama giki kia ODM kiri Rais Ruto. Akiongera, Rais Ruto naregete kuthirikiria balance yao ni kwetherwa na kwendekithia korito kwa Edwin Sifuna jamwandiki munene wa kiama giki na kanya gaka kunenkerwa Babu na Mwamba. Amesema ndio nitoe balance, lazima mutoe Sifuna muweke Babu na Mwamba ndio nikuwe na control ya ODM. Until you remove Sifuna na muweke Babu, na unajua Babu ile kiti alikuwa nayo ya ubalozi imepewa Aida Odinga. Sasa Babu anangoja kuwa Secretary General ya ODM. Sasa Wanga na Oburu na Junet wameambiwa bila nyinyi kutoa Sifuna muweke Babu na Mwamba, siwezi toa deposit kwa sababu mnaweza kunigonga. Akiuga kinya nyuma ya gukwa kwa Raila anto baba bataikinyeria kujukia mwerejo wawe. Huyu Junet siku Raila amekufa, yeye na Wanga na Oburu hawakwenda kuchukua mwili, walibaki hapa wakauza ODM. Na nikuulize kwa mila ya desturi ya Waafrika na Wajaluo hasa, huwezi rithi mtu kabla hajazikwa. ODM ilibadilishwa kabla mwili ya Raila kufika hapa nchini. Akionania bioria kathomba kwenye gikuo kia Raila Odinga ontoa kwenda bochonko wa Nkoroki. Daktari wake anaitwa Olunya, professor, alikuwa amesema asisafiri, apumzike, asifanye kazi mingi, aangaliwe vile anakaa. William Ruto akachukua ndege akapeleka Raila India against the advice of his doctor. Why did William Ruto go against the advice of Raila's doctor and take him with a private jet to India? Akioria thirikari kweja na ibande batena kimenyano na nyumene akiromba Gen Z kujokia kura. We want to call on William Ruto and the government to stop selective issuance of IDs. They should stop discrimination. All Kenyan children deserve IDs, whether they support or oppose William Ruto. I want to ask the Gen Zs, my sons and daughters, my grandchildren, Kenya, our motherland, looks upon you to save this country. Kanye Nekawero TV, Mbeta Nele Wakethenchi.
na nkibuthomera SMS cia kuira withirite ugitutumira kagitene gaka serikali ya porojo na ahadi za uongo mtupu. Ojo ni mwenda kumantere chia Kirangondu ndene ya Egembe Central serikali wajibike. Ojo ni Pastor Mwiti Gakui kungio kuwa serikali inatuchezea akili sababu ndio wanahusika wakuu kwa wizi wa ng'ombe. Itanambe na kwithirwa ukiaraniria na bauti kukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinyakiri mitandao yetu yo kinyaneria ari antuku ya narwa tukwithwa tugikuria borisi ni umbanite kiri kurwa na wamba bwandithia ndwandene chamero na nikumira unio tukuona kanyaga kunogoka endugeta kuraja tugichokera tukabumenyithia uria akariba kangeta betete nambe na kwithwa bakiangaikwa ne mbiti ngau. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Inaori tagainya ya ontuko. Gugu kurike mwiri, gugu chancha muroturone, na kinyago kuthongo mire rojo rwaku. Lisha Milk nirionka iriariri na inya, iriariri theru, rigu kuongera inya, na ririthondekero oaja tumero. Kuma miundene yetu minuru ya miru, mwanka metheni ya gwakunja. Lisha Milk nirionka iriariri na inya, na riria omba gwetikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega ara gauge 30 mat ekwendwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino Mabati, do it best on top. Keke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi je na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandu kene etia mutujwa nice extra premium nkima ya mutujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watuikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya ndagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito ndagitari utekushedha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama jata ijo kethera ja Imperial College of Medical and Health Sciences ujokani bo
mweri jwa 5 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru. Nonto bwantete nkurukito ringire thimu namba 0719223223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts. Mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Are you searching for a reputable and highly recognized institution to shape your future? Enroll at Jordan College of Technology, Thika, where we equip you with the best industry-based skills. We deliver hands-on training in journalism, engineering, catering, hair and beauty, fashion and interior design, tourism, ICT, business, medical, short courses, plant operator and driving. April-May intake is ongoing. Visit us at Jordan Towers, Thika Town. Jordan College of Technology, the best technical and medical institution in Kenya. yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage mutithu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere ni untu bwante tonkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turarore akwena gwe. Yetu sako, your success our pride. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok na nana nelelek iyara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club.
Tugicokera na nteto nkuruki atongeria bakiama kia ODM ni bainyiritie gwita na mbere kuigika kiama kiao ete kumakania ntitikano iria igukuzirwa ndene na kinya ome ya kiama ki baugite no mwanka kiama giki kiewe gitio kiria kibatere bakiuga bakarungika aruirigite kiritwanya tunde twotongeria nteriria kiama giki gikithirwa kikirumirwa na kinya ugwati mbarubo nene ni nduranirite riboti ichi. Youth wa Nairobi oe! Akiaria kiri kigomano ke kiama kia ODM Nairobi mutongeria wakio Oburu Odinga na ugete bota kiama ni gutigira bari na inyankoroki na batero tere ruregani. Sisi kama chama nia yetu ni kunyakua power. Kwa sababu hakuna chama dunia hii mzima ambaye inaundwa kwa opposition. Kwa sababu ukiwa kwa opposition huwezi kutimiza maono zako na policies zako ambayo wewe umepanga kuhudumia wananchi. Lakini tunataka tukienda mbele, tukifika next year 2027, chama chetu ni lazima itakuwa kwa power, itakuwa kwa power either alone au with other parties. Akiongera kiama kege karungamia aruiri baite kire kithurano kia mwaka jwa 2027. Wale wote ambao wanataka kugombea viti ya ubunge, MCS na viti vyote hata ya presidency waanze kuapply kwa pothole hiyo mara moja. Tumesema waanze kuapply kwa hiyo pothole na tutawaita hapa Nairobi tuongee na hawa na tuwahimize waendelee kufanya kampeni. Oburu ni ainyerete kiama kiki geta na mbere na uria kuga ni agoretwe akamwikia koti kumenyeke agoretwe na mbeche ingana. Our opponents can say whatever they are saying, but sisi tunafanya nini? Tunaendelea. Lakini kuna mmoja wao ambaye amesema Oburu amenunuliwa. Mimi nitapeleka yeye kotini aseme huko Oburu amenunuliwa na pesa ngapi. Na kinya kiama kia ODM gitiumba kumerwa. Na hii chama chetu ya ODM haiwezi kumezwa. Hii chama chetu ya ODM haiwezi kufanywa nini? Haiwezi kumezwa. Our party will grow from strength to strength. Maureen Kinya, Nteto Chaweru. ODM tuko tayari. Akarie bakani Karoin nturene ya Kangeta Igembe Central ni bagutura no gwa kuthingatira mpithukiro ya Mbiting'au aria mwankira na nde ng'ondu inya itigikwite. Akari bariuga nyomo ezi no etete na mbere kuthiuruka maturene iji untu buria ni ugwati bonene kirebo na ndithia ciao. Iromba riao ni kiri rwang'irwa KWS kwizana mpwe kubatunyukia ugwatine bwa mbitiji. Duncan Mwathi hari na riboti nkuruki. Gwaji butambite ntura ya Kani Karoye wondi ya Kangeta nyuma ya mbitiko ya nterino no tigayare ng'ondu kathumba hiraciye kene muno Kangere. Ya wamburaira ng'ondu ciakwa inya mutano turiano mucia unarara yo toswira ng'ombe ikwa gucoka kurara cokera gwatuika imontori no oronere kuretie gwita kulwalia ke ona imbie kwe akona ingere kuretie aicoka iria arethire iyele nacio ciore iti mucie au kiyone ndekuna mandandethira ikworwa ngere iyele ni yilinge nere rukure gumwe mwitho ironde na mire na micune icio iyele ndeya nacio yonde mbitero ndia muchingwine yotwira ngera na ng'ombe na mburi ebia ndiariria ndeire witomndene ngituye iko imuseu athe ambira ngera iguriwa inge imbiti
ndariara muthenya mbiti ayo turakuma mwithone ige ya mwanka muci na imuthenya buru kuringana na akari mbiti ino no ekuthiuruka ntura na ende bari no gwaja bunene kire aciari bau twina bwati nya skuru sicoki kiomi kia mande na na beto beta skuru thako mnire sarukiri ende kwina atari muno ria na beto baketha beta skuru na tukomba kwithira twibengire beta rukie skuru nento bwa mbitu na oro mathaya oro bauma skuru thako mnemwe wino bwa nturene sana nontu bwayo nontu mathayu turathaku miuti kona ginya twana yare bwa bora buyo ne mbiti ku ya muthenya thako na ti thako miage batu twito tuma yani 60 amathayu twita mbiti no tutange njira nya batu turati na antu baketha nyayo na ikwanyayo mbitu ithiri akariba ntere ino ibakuromba rwangirwa KWS kwigwa rukiraithiria mantu mama no tigira acare no atathi na mbere kwigwa gitamba ntere ino mwanga thai ndi mbaite mwambirio kana muthiana nkuromba uratomba utethwa ni KWS baka wata nyumo yo etekele bange asara yegwira mbelere ndi taromba KWS etodireria mbitu genja batu nya tutumia suri bia kuria no tutugara wito suri bia kuria tukari impara KWS bakare otutethio menyenya batu twimuci twinobua nontu inya utio ngo muci kainya twana tutio tienya twana muci nontu wina atari kiripotera Weru TV ndentere cia Kangeta gicigo mbunge kia Igembe Central betagwa Duncan Mwathi. Murungamiri wa Ritingoge obisine bwa ngavana Julius Mbijewe ni ariritie kambi ya kuritana mabisa baukaria iria kuga nerikite gwikwa ntere cia Ndumuru ontu buria bukwirigirwa gucokaniria ukaria na kinya kunyia makarika jampithukiro cia maitha ni ariritie mateta ajegi marija ruji rwa Mewas gwitia nkurukia kithimi akiuga kuri no batubwa Mewas na wasne bugukaranthe na kinya gwetikaniria kenda kwebana na maandamano. Muthuri Muriuki katumenyithie. Mutongeria wandiko obisine bwa ngavana no Julius Mbijewe augite na ndikwenda kugwirwa nyuma ya kwambia kuritana polisi ba AP kwethwe kurugura ntere cia Ndumuru iria kugana ndi ikethwe kiagithie muno mathijokaria ntere iji kundugura kwethwe kwirumira mathuja wamba ndene ya Meru Monkana Arua tuli na AP recruits nkurukia ngritha to over 3000 bara areterwe kenda bagithirwa training ndene ya Meru kuri Ndumuru kura kuraturaga na thina ya insecurity nene muno ng'ombe ikiagwa antu bakiuragwa antu betu baingi ndene ya Meru bombalusite lives kuria na into bikiagwa bingi nkuruki na ndi ewika untu bokurirwa bokaraja completely no ntu kando na baba ketha bagithite kwa training kwina bara bakubaithiria training kwina thirikari rekeja ukaria that facility arankuruki Mbijewe onekena kiromba rwangirwa Asrep na Mewas pombe okaranthi na memba bao nikena bomba kwariria bwega mandujege maria ruji I want kwenda kwa appeal atire teke mantuya maandamano kando then twicoke dialogue kwaraniria methene gutegero kuonekane mantuya payments wananchi bauga nitetie na wasreb neo itegere inya thisi cokia kiri wananchi kwithe kwina dialogue tumbe kwaraniria kuonekana a give and take ngige balancing act kuonekania kethira achiri guru achomba kwina nama kethira gakwina kwina tashwishi kara guta public participation tumiongere nyankuruki tumbe kwaraniria nontu twinde kenda tumba kwa Kameru twitana muito jura jwetu ya building Meru together nontu itukwenda everybody else na mudiana Mbijewe ni kugwerwa nyumba ya Court of Appeal kukinyana na kaunti Meru na ketho muchiwa nkobo at the same time governor na all leaders va Meru and of course the president and the leadership non tubo kuona kwagirite tumba kwitana Court of Appeal ngobo Court of Appeal reto ina kwira Nairobi ingi ni Nyeri antu batumira ngarama nyingi muno ryo kwenda gwita kuthikira kamba kwa tikogeta kurarira ugatumira ngarama ugatumira egita ringi zaidi lakini na ande kedere so easy nonto aja nkobu no Court of Appeal kedere nonto wa space na at least it will serve the people Merbo bwega and moving forward inkwenda gucokeria nkatho inya the linde of the soil the Chief Justice Martha Koome nonto gutinywe na Platero amwe na leaders bangi ba Meru County. Muthuri Muriuki Weru TV Muthuri wa Kangangi.
Kikundi kiria kigwitwa Kegoi Kanthiari Water Sources and Riparian ni bandite nkurukia miti ya gintwire ngirijire miurone ya Mwamba Murana Kinyambone batongeretwe ni atongeria bamatura ni bainyiritie mworoto ni kumenyera riera bakiregana na kinya owandi bwa mimau maguta kurigiria kunyara kwa miuro. Dennis Mugendi hari na ripoti nkuruki. Imuro ne joroji jo Mwamba jura internet se Kanthiari Kegoi Igembe South. Uro jura kionaniria kulina uturu bwa imera miti Antona Kinyanyomo. Na kunikienda kujutugo wa mwena ingi Tamura na Mbone gikundi kigia kari gikomenyekana na rietwa Kegoi Kanthiari Water Sources and Riparian Restoration na ukue kiwasori kira kiambirirwe ni akuruba kanisa ya Methodist ya Kegoi ibetite na mbere na kuanda miti ya ginture mikanone na aruo moroto juri ngirijiri pongeri ya iria batwire kuanda simbio ye irambirirwe in Fatherlands ya initiative ya mbirirwe ni akuruba Methodist kuanda miti ira yandirwe yambite kuanda miaka 3 rwari tuyete ire Italia ire simbio kuanda miti no twande miti ngiri 1 December rwari twina miti ngiri 2 na mibango yo ya simbio ne ku conserve ndo cieto mera na andu ecumite mere ko mineta andatu akiama baba na kioneki kinyege kuthiria miti ya mibao maguta na njirira bakugwa ikuira baria bandite bamikure na bobaka ba miti iji agintwire irio kinya ya mibukando ya as batu mpango atwenio zaye ekenda antubedia kurita miti mibao mierene ito ya retenant ba forest nitukwenda ku establish nursery sa as abakando onto asa bakando ni mitunde kureta mbecha kenda toya mntoro andete mibao mierene kana kashment ile sietu chionde bakalite mibao bakanda asa bakando kenda barita mibao na kenda bada kiona mbesa tira baenda kuona kimbao okay kuanda mubao yumwe uyotera sindi miaka 10 uyute mayuma gintu lakini okay kuanda asha bakando yume miaka 5 ukethera kwanja kuona mbesa kiasi bakando na eka ukona mbesa nkiruki sindi ukona sindi ira ukona kimbi kimbao itokwirira antu betu ukulukira kwiritaniriya kuraba kairitaniriya tugacensia environment yetu kulukira kuanda miti twe tore aremi tocokeria thirikari nkatho no ntuba mitira twairware na itokwirwo na twamianda mierene yetu. Dennis Mugendi, Wero TV, Kanthiari Kegoi wandini ya Kegoi Antobochio, Igembe South, County ya Meru. Na nande maoni jaku gukurukira mutandao jwetu jwa Facebook. Gerard Kaberi ariuga very slow reaction hence recovering nothing. Dominic Muteza ariuga nothing because no cow or goat yet recovered. Nawe Laban Karani ariuga we have Lee AP training campus in Igembe that will curb banditry in grazing zone. Nkonja akiuga there is no operation, my friend, just appeared. Bandits have increased after gazettement of operation in Meru. They are now going to do door to door. Ruto amalize aende. Jau ni maoni jaku mwanya kumania na rwarere turantuko ya narwa ruria twithirite turi naru na une oto gwikira gatantagire kumenyithia nteto cietu chairo themwe tuchemanie thaa 3:30 thaizi kambutige uria gukarirwo kirikire mubango jwa tuthunkume ndene ya Wero FM 96.4 ritwa ni Maureen Kinya mona ni reto mathithio ni Maureen Kirimi. Hello. Yes. Ruth. Yes. Good morning. Good morning too. How do you do this Monday morning? I am well kabisa. Heri njema kwako, heri njema kwako, heri njema ya kuzaliwa, heri njema kwako. Wow, thank you. So otherwise you know kwa alienwe?
Arebu ndio umenya. Ende kwa tu friendly voice. Yeah, this is a friendly voice by the, a gentleman by the way. Mtoto mantoa maingi. Mbito munene wa Kagui. Ndiko linga thimu kuma ndene ya Weru FM 96.4. Haya. Okay. Ukambira ndere ndione. I hope not. Were ndione na mama Amelia akuigwa kuga atirika na birthday ku. Antia. Inkwere wena nkwa itembe. Kuiza bibi. Wena nkwa itere meri nkwere wakalimira nkona ja muchezo. Deve nene. Otige ngoga vira ngoga. Wakai bwalali. Ndio liatrika ankoli yake Kethera wina ngoga kiri antu naja. Akiri muthoni wetu. We mukai ba, ito bware. Ito gutengoga mukai. Muthoni wetu ni ura ntumba muringa thimo murike tha wi ngoga. Ari ito. We nama. De nama. Tia kuigwa thoni ni. So urenda ombira muthoni wetu naona akie we vile inafaa. Naona akia naipata vile inafaa, si ndio? Ndio.